subscribe. Ini Lara po. Ini Lara. Sa Aguilera eh. Dia 5 sa bubo. Makan aso uling. Kata lusa bumi ah. Masa berdua. Jalan ibu. Di mata bunga dua kau. Kuai. Masa po dua bu. Tasya gitu tata pak balu. Ya kagaya. Sagi ya. 35. Hai, dia kena 25 aku eh. 35. Di makan nasi ke. Tasya ge baleta. Makan na tulil masa bumi ro. Masa buna. Lewat aku. Dia makan ya dah. Dia makan ya megayu. Wadi mo kali masa bero. Ini mau masak deh. Iya nem, gege. Apa kan bilang Ay del masa bumi wali. Ay del masa bumi wali. Weh, belok kota, belok kota eh. Belok kota, belok kota eh. Weh, belok kota ibu eh. Belok kota eh. Belok kota eh. Belok kota eh. Belok eh. Belok mo. Durian rasa strawberry. Belok kota eh. Ata. Wata. Besar suara. Oh. Pajak lalang. Belok eh. Belok kota eh. Pak Supir, dia pakai jatuh joka Pak Supir. Pak Supir, dia pakai jatuh joka. Ya lo buat tambahi. Ayo jamu tuh ya dua mah kepelai. Oke. Belok kota eh. Iya nampak dua ya. Kiri Pak Supir, kiri. Kagak? Marah tuh sih. Asa dua mah aja. Dua anakmu. Wah. Nasib kiko Pak Supir. Gimana? Ya. Kasih ya. Itu gaji adik mana nasi kolai? Ya, yang mana no? Guys. Dapur.
Oke. Kiri, 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 kiri. Sini nama kemana ya, supir? Terima kasih. Cewek kursi. Oke. Sampai aja kami ke lurang nih. Oh, main. Apa pelajaran anak yang mungkin? So melo tuh rasa tahu. Ya sih, ya. Kiri, kiri. Hei, mundur majai. Oke. Bukan kotak. Kiri, kiri. Kiri. Kita mau no, ikra. Kore. Yo lebih. Ke. Kiri, kiri. Oke. Ini kan nak ding weh. Saja tampar tuh weh. Rp200 sih tahu. Cocok nih 200 rupiah tuh weh. Orang ko tamu na imundri rupa de na aja ai. Dia habis sangi mika sama deh. Ai. Bak suak kera lah. Ai. Coba kasi aja san nai. Anak pa bile-biling. To gay ko kamera me. Bisa mo di ka ba may rode na kamajan ni pawi. Bak. Lu remah ka dodong. Oh, to melo to na tak barre. Ken ko si tu melo pengajian. Nah, to melo mi aja lo masa pajalur roy. Maka sinapan na. Na biasana namo asam pajak jumae de tumlaw. Asal melu tamar melaku bajai. Matral ni timatu kon ni. Jadi kalau main masih masuk pajang. Makaragame tahu mem na tu tamar malah nak masih. Memang. Kalau mau jadi boleh penumpangnya kamu ga. Alhamdulillah angkasa. Iya mi pa pikir kasapo Desa makarang kamu ga di anrusu matu kon ni. Aja nama pusing sapo. Kemana no boleh matu mandre subuh. Kebetulannya pura maghrib bembe ohere. Wah, cocok ni kumaki itu. Alhamdulillah. Cocok ni kumako itu. Kalau masih gas jalur. Kan masuk jalur pe aja. Kapan jalan? Ya. Selesai si tarawih deh. Hai. Alhamdulillah selesai. Ang kamu gijir nangit di ngucu. Hari itu kudigake ko sigi mah tarawih. Rasa di sini law. Nuli law si boto. Buat dijadi. Meh, temen rasa boleh plek. Iya. Meh, temen rek. Oke. Baik, kanjak sande nang kena ada ngucu. Kok dini yoli lo kue, Pak. Megamu persiapa mati pakai kue mandre subuh. Semua mati tuh. Asa milo mo lo mak benik kue. Meh, talal. Assalamualaikum. Kau sudah?
Boy, nyapa asa dinang yung kelinga suara na imang eh. Ya, kanya ko nga. Kanya apa trawe? Nasa wisa ka. Iya. Ako di makade. Semelau Imam Hamidah. Oh, balagan itu. Sanero. Iya. Tapi ang tara wewe suara di muncul. Permitu sih dinang kelinga suara yang lucu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak yang lucu ya. Malampir luar. Saling lapis sungai. Oh iya, malampir sungai. Denre pakai umpan ke partner. Silo na mo je. Poli ki matrawe. Tidog siya poli ko tu. Uli matarawi. Tidog poli matrawe. Sige nuruda. O kung betul ka ti poli, mape dewi ko. Ya itu kue mundurin na imang. Angkat tuh maka deh. Sami Allahu liman hamidah. Agak bisa sanero. Balaga. Oh iya itu. Oh, sinangi. Maka dah tampe para seorang deh ngucu ero. Balaga eh. Iya, udah itu na ya, mangkalinga. Nala mo di cinang dia urus water utama. Uculing cerita lo kurus saliwang. Jadi sampah sila balay. Kena play lohir eh. Digawita. Apa lo palu? Pak buting sa pisangnya. Lupa kemana malang. Wah iya, parang itu. Ang kamu gapi peta du, minsan itu asiangang. Tenak bawa no. Ang kamu ala ramah teleponi. Aku bani tuh mati batin rumah nangi. Berapa sih kaki moto eh. Dia apa aja dia mau bikin teriak mata aku di waktu soro. Bisa saja tuh ketua sogi. Kok kilala tama eh? Ka kasorok ro. Sahur, sahur. Pada utut nibu, pada utut nikman nasu. Sahur, sahur. Sate telu niliwe 10 menit. Utut nibu, utut nipa, pandre subuh. Lagi, masalah wat euy. Minum, siap minum. Minum siap minum. Pasti enggak mau. Minum sampai itu. Ini kemana sudah? Nah, penting. Kamu nanya itu berhak. Kenapa dia muncul? Tak dulu. Tak dulu. Cucu. Nih, putar sih deh. Tolong. Mana nih ga? Masalah di tahu nih. Nih. Allahu Akbar, Asli beb, tahu. Kami nu. Bani tahu eh. Dia na cocok imsa ni senengi. Nih gue lo per nuncet aja. Ay dia na cocok. Padu sa ano seneng ko minum ko sih. Ay na minum. Minum sih Mas sudah subuh tahu eh. Apalah apa ti itu untuk minum. Mak punya tahu kasih tahu eh. Kelak dan asad ding. Apa aja tadi 10 sih diliwat CT. Tapi dapat masuk ke 10 kak. Terus apa pak berubah kalau desa. Pak Belu, Ako may mali. ang kagawi sabta, Di kita puasa. Papua saka. Wali memang nih, kama capur nggak matu. Kamu siya gamilo mali ko isa mo. Di pajak bajang. Kan capai wesa
macak-cak. Kawin ngari dia. Jadi tu mana je. Itu apa? Beri aku kali ngomong. Dengar sih lo deh ngucur roh. Pose pertama apa aja jolo wite. Yang cari. Dia sini puasa deh ngucur di si Pak nak wite. Duduk deh mak. Dia mah puasa. Nggak puasa kak, mak di rumah kak. Silo ku moto. Oh. Iya. Yang selalu. Lah. Ketis agama mau jadi buka puasa tahu weh. Tapi enang liwat cek dek. Oh, lete ini Ya. biasanya tete sih di minan buka tahu weh. Tempone me anak-anak itu. Apa sih polo tahu we bukan kata tesik di we. Kamu aku kue meraja nih tanah anak-anak. Oh di kagak jauh mau puasa si follow lagi. Banyak gua puasa lape. Apa deh jiwan subuhan nih? Ya apa wajib? Lucu. Per nih cek itu nih. Balik apa we? Kan ya tio. Di semua tuh mah puasa aku minum. Bagi apa perlu kak matiin ro. Tahu apa aja. Oh ya mau aja deh tuh udah buka nih. Doy. Tapi kejuang kelima kali itu atau mah tentara puasa. Mana ketapang ke sinangin lager. Manca aja deh udah mau puasa 10. Lagi matiin rokok. Kasihan belum makan. Mana kayak tapang ke topat diok we. Bisa tau mah tahu sogi lo na. Duit tak uang. Kepada di Malai si dijuta ya. Oh, terima kasih banyak, Bang. Syukur alhamdulillah. Dia kasih dijuta. Terima kasih banyak Macam macam apa lero tuh? Wah, macam apa lero tuh? Oleh kuyo tuh Dia bisa nih. Dia nak boleh Malai ku di dua kabue. Leng gula. Iya, kudu aku pakai ini manci pengamis sewa aku tuh. Ada pengusaha aku pada ya. Iya, Lanjut mega duit. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Pakon ko to sogi. Mega keluarga. Timo ko to kasiasi. Namo si tangi si atau pada piri. Bos. Motono. Bukan juga tahu agak ibu kang. Maka aja buke. Ini banyak sujasu tahu Mana kaje Iya. Allah. Kedua anak tuh dewan subuh. Deto padang kalau buka. Jadi tungan mati mati.